Now! We need justice! We need justice! We need justice! Now! Banyamulenge lives matters. Lives matters. Save Mulenge. Save Masisi. Save Tutsi in general. FDLR, stop killing Tutsi. FDLR, stop killing Tutsi. Congo government, stop collaboration with FDLR. Congo government, stop collaboration with FDLR. Trump, stop supporting Congo government. Trump, stop being stupid. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Banyamulenge lives matter. Banyamulenge lives matter. Banyamulenge lives matter. Banyamulenge lives matter. Tutsi lives matter. Tutsi lives matter. Save Mulenge. Save Mulenge. Save Masisi. Save Masisi. Save Tutsi in Congo. Save Tutsi in Congo. FDLR, stop collaborating with government of Congo. FDLR, stop collaborating with government of Congo. We are idolaters that you've done in Rwanda. We want justice. We need justice. We need justice. We need justice. We need justice. Banyamulenge need protection. Banyamulenge need protection. Banyamulenge need protection. Banyamulenge need protection. Igitondo cyiza kuri mwese abandi ni mwiriwe bivanye n'imigabane abantu bariho bivanye n'imigabane itandukanye dutuyeho. Tubaye ikaze mwese bakunzi bacu bakabara TV1 mwese tubanje kubasuhuza aho muherereye ku migabane itandukanye. None kuwa gatanu 17 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026 nge nk'ibisanzwe nitwa Nkomezi James. Ibihumbi by'abanyamurenge byigaragambije i Londres cyangwa se London bashinja leta ya Kinshasa n'u Burundi ibitero ku basivile b'abanyamurenge babarizwa mu karere k'imisozi miremire cyane muri Minembwe ndetse n'indondo ya Bijombo. Mu murwa mukuru w'Ubwongereza London ku munsi w'ejo kwa gatandatu tariki 16 z'ukwa gatanu umwaka w'2026 habereye imyigaragambyo ikomeye yitabiriwe n'ibihumbi by'abanyamurenge biganjemo urubyiruko abakuze ndetse n'imiryango itandukanye ituye muri diaspora. Ndetse hakaba harimo n'abatutsi bakomoka muri Nord Kivu hamwe n'inshuti z'abanyamurenge zemeye gufatikanya mu kwamagana ibyo bikorwa bibi biri gukorerwa community y'abanyamurenge iri mu karere k'Imurenge. Aho twavuga ndetse n'abarundi babashije kugaragara muri ibyo bikorwa. Abaturage bigaragambije bagaragaje uburakari n'agahinda batewe n'ibyo bavuga ko ari ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abasivile batuye mu misozi miremire ya Minembwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa rero bwabo abigaragambya bashinje byeruye ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi ndetse na leta y'u Burundi iyobowe na Evariste Ndayishimiye kuba inyuma y'ibitero byibasiye abaturage b'inzirakarengane aho biyemeje kurimbura igihumeka cyose kiri ku butaka bw'Imurenge bituma bohereza ibihumbi byinshi by'abasirikare ba FARDC, FADNB, aco gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi, FDLR, Wazalendo ndetse n'abacanshuru. Abigaragambyaga bagendaga bavuga bati turamagana genocide iri gukorerwa Banyamulenge community in Minembwe. Bavuga ko ibyo bitero bikorwa hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drones ndetse n'ibitero byo ku butaka bigamije guhungabanya umutekano w'abaturage no kubatandukanya naho batuye cyangwa gakondo yabo. Abigaragambya kandi bagaragaje impungenge zikomeye ku bijyanye n'ubuzima bw'abaturage ba Minembwe. Bavuga ko hafashwe ingamba zo gufunga inzira zose zijya ku masoko ndetse bigatuma abaturage babura ibyangombwa by'ibanze. Ibi bikaba birimo ibiribwa, umunyu, isukari, isabune n'ibindi bikenerwa mu buzima bwa buri munsi. Ibintu bavuga ko bishobora guteza inzara ndetse n'indwara muri ako karere. Mu byapa n'amagambo yavuzwe muri iyo myigaragambyo hagarutswe cyane ku gusaba umuryango mpuzamahanga gutabara byihuse hagamijwe guhagarika ibi bitero no kurengera ubuzima bw'abasivile. Abateguye imyigaragambyo bo bakomeje bavuga ko
batazahwema kugaragaza ibibazo byugarije abaturage ba Minembwe kugeza igihe habonetse igisubizo kirambye kirimo amahoro n'umutekano. Murakoze.